Сіздерді бүгінгі ұйық құрбан айт майрамыңыздар мен Жалбатшардың мэриясының атынан жеке өзімден атыман шын жүректен құттықтаймын. Жергебизде тынчтык, мамлекетибизде токчулук, молчулук болсун, дүйнө жүзүндө стабилдүүлүк болуп, согуш болбосун. Баарыңыздардын дагы бир ирет айт майрамыңыздар мубарак болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Kurban ayt günü adam balasının kurbanlığının kanın ağızgandan Allah'ın astında жақшырақ амал жоқ. Kıyamet günü жасаған kurbanlığınız müyüzdörü menen, жүндөрү менен, tuyakları menen tarazaga düşöt. Kurbanlıktın kanı жерге düşördөн murda Allah Taala'nın aldında sizdin kılgan amallarınız kabul bolot. Oşondoy bolgon soň nafsiňerdi kurbanlık çalуу menen жақшырт kıla. Ali radıyallahu anhu aytat: Kim bazarga kurbanlık satıp algany çıksa, anın ar bir baspargan kadamına 10 жақшылык жазылат, anın ar bir taştagan kadamına 10 getirgen gemçiligi күнөөсү keçirilet. Oşondoy эле anın ar bir taştagan kadamına 10 darajасы көтөрүлөt. Bazarga barıp kurbanlıkты satıp alуу үчүn соода кылып жаткандагы сөздөрүңүздүн бүт бардыгы tasbihtin деңгээлине көтөрүлөt.